I veliki pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi klip. Ljudi, znači danas ćemo da igramo PUBG kao što i vidite. Znači hvala vam svima na 500 subscribera, mnogo mi znači. Za nekih 3 mjeseca smo dostigli 500 subscribera, što je velika cifra stvarno. Znači ljudi, hvala vam najlepše od srca. Znači sad ćemo malo se bacamo da... Sad nekove reklame glupe. Znači bacat ćemo se sada malo da igramo, izvinjam se što me nije bilo ovih 5 dana, ali dobro, imao sam malih problema sa kompjuterom, ali sve ćemo mi to da rešimo samo polako. Znači idemo sada start da se bacamo na meč. Ljudi, ako ste pita još neko ako nije gledao prethodne klipove kako skinuti PUBG Mobile na kompjuter, znači imat ćete link u deskripciji mog videa da sam sve detaljno objasnio. Znači ljudi, ako nešto ne bude bilo jasno u vezi skidanja, slobodno mi pitajte, odmah odgovaram, čitam komentare. Znači da se bacimo sad na gameplay, evo još malo krenulo. Izašao je novi update već odavno, znači evo kao što spavnate, kao što ste vidjeli kad se spavnate promijenili su mnogo mapu. Imate još i ove kao jabuke, sad ćemo mi da uzmemo te jabuke da se gađaju, malo vidite da se gađate ova govna. To jest nisu govna, sorry. Znači stavimo da ćemo da iskočimo, ovdje nećemo sigurno. Da vidimo. Ajde ovdje ćemo iskučiti pored jezera, ono tamo na drugu. Neku da promijenimo malo lokaciju. Znači ljudi, igramo solo. Nećemo igrati jedan squad ili nešto, nema pojma ni ja. Da mi ne bi smetali ovi ostali. Znači, zadnji rok nam je da iskočimo za nekih 90 sekundi. Ljudi, radit ću specijal za povodom 500 subscribera, znači mnogo vam hvala, moram raditi specijal. Znači, nije ovo nikakav sad specijal, ovo je samo klip, onako bez veze, ko sam normalan klip, tako da ljudi, nadajte se uskoro specijalu, specijal će biti brutalan. Smislio sam dobru ideju za novu godinu, ali pošto sam dostigao 500 subscribera pre nove godine, morat ćemo da smislimo neku drugu, ali dobro, šta se mora, nije teško. Da vidimo koliko nam je još ostalo, znači skaču na neki 3, 2, 1, sad. Znači evo nas iskočili smo. Ja idem u suprotnom smjeru, bukvalno vrat. Ićemo vamo, pa ćemo nas ispustiti vamo dole. Pošto ovo je naš grad dole ispod nas, što direktno idemo na njega. Morat ćemo da se okrenemo na ovu stranu da ne bi imali problema pri sletanju. Nešto mi svjetski rate, neki lagovi u igrici, ne do bog. Brate, jel vidite da... Ovo stvarno voda je, evo te, ja mislio lag neki. Sad da vidimo. Ajde, kupi. Znači imamo evo pištolj, imamo ovo. Ne treba nam terasa, ništa. Da vidimo jel ima ovdje nešto, ima samostrel. Pogubit ćemo ga. Koga šiš? Zatrebat će nas, ko zna. Možda ne nađemo ništa. Znači našli smo ovo. Badaža ima koliko hoćete, znači imam ih 15 sigurno. Da idemo ovdje. Znači minigun, čak ne minigun, mikro SMG. Ovdje to smo potražili. Bacit ćemo odmah na mikro SMG. Otvorit će vrata. Idemo dalje, za sad ja ne čujem nikoga iskreno, pošto muzika je u pozadini i sve to. To je također i challenge da igram bez zvuka, ali nešto je... Ne sviđa mi se ovaj challenge uopšte, vrat. Samo da čas, evo još samostrela. G. To je to. Dobro, ovo, uzet ćemo F. Ima nekog, nema nikog, dobro je. Da se daje sve dobro. Ok, F. Pumpara, pa mogla bi da nam dođe dobro pumpara, ono što da ne. Naravno da da. Sad ićemo vamo. Znači uzet ćemo kao spray, ne znam nija šta je već. Jel imamo neki, imamo pancir, imamo. Znači šta imamo ovdje, naravno da ćemo da uzmemo što da ne. Idemo ovamo. Ovdje smo već bili, ovo se... Sad idemo dole.
Znam što su tako teške, brate, teške su mnogo, nešto... O, brat, sviđa mi se mnogo ovaj grad. Još sam u zoni, znači bit će super ljudi, mnogo. Evo, pokupili smo metke, ali sranje što je napravljeno ovako. A, brate, nije ovo Fortnite, Marko, nije. Ajde, skači. Ulazimo, ali moguće da je ova kuća potopljena. Nije. Sam bio u ovoj kući, nisam. Na terasi, ima nešto na terasi, nema ništa, ima voda, eto šta ima na terasi. Idemo sada gore. Imaju meci. Šta ovdje ima? Još metaka. Uzet ćemo naravno. Šta ovdje ima? Isto metici. Bravo. Dosta, izlutali smo ono što nam treba. Uzet ćemo SMG, stavit ćemo na auto da puca ponovno po jedan metak. Nemam, nisam našao nijedan nišan. Da vidimo ako... Činilo mi neko viri gore na prozoru, vrati. Ne, nema nikog. Nema nikog stvarno. Znači ovo će nam poništiti ovako. Da nam ne smeta. To mi reci. Ne da pumparu, što će mi da pumparu, jeste ludi jebote. Ne znam, stvarno što će mi da pumparu, ali nema veze. Idemo dalje, znači lutamo ovdje, nema ništa. To jest isto onaj, isti koji ja imam pancir. Tako da ga nećemo uzimati. Idemo ovdje. Ne, nisam teo full, brate, jeste ludi, jebote. G sam teo da uzim. Šta je ovdje, bandaže još, naravno da ćemo uzimati bandaže imamo više nego oružje, brate. Sad, gdje ćemo sad? A što sam... Da li mi je lano stavila na pištolj, brate? Idemo sa pištoljem. Nema ovdje ništa, ali smo već bili. Eno ga tamo, kak se zove auto. Izvinjavam se. Ne, puca me neko, puca. Puca me neko. Odakle me puca? To je to. Kill ljudi. Nije mi skinuo nešto puno, ali ja sam skinuo njemu puno, brate. Dosta puno. Iako nije nikako pametno da se uzima ovo. Znači, prebacit ćemo na prvo, uzet ćemo G. Kupi sve živo, brate. Ovdje stavim nos. Nema veze, stavit ćemo, uzet ćemo F. G. F. Tako. Sad je već bolje. Da vidimo sad da li može se prebaciti, pa može, naravno skovu, brate, kak ne bi moglo, to mi reci. Uzet ćemo sada kola, a da li popijem vam sprej, a popit ćemo, kao imate neki život. Ajde, sjedamo u kola. Nećemo ići imati zone, idemo u zonu, naravno. On auto mi sviđa, ali neću, mora daleko neko da me skine s njega. To jest, mogao bi da uzmem. Idemo od zone, super, ali moram proći kroz grad, to je malo zeznuto. Nadam se da me neko neće skinuti ko vrapca, ali okej. Ne marim ako me skine. Neće me nešto ovaj game, nema nešto mnogo ljudi.
Verovatno ono, zato što krug, ali se bude sužavao krug, onda će biti malo ljudi više. Ovako možete rijetko da vidite čovjeka, vidjeli ste i sami, ono, vidio sam jednog roknunoga, ono, drugih nema nigdje, vrati, kao što vidite i sami. Ićemo vamo. Vamo ćemo, idemo. Ajmo da izlutamo kuću, koči. Tako. Uzet ćemo metke. Da. Šta ovdje ima? Scope, naravno može. Što da ne. Uzet ćemo ako. Što? Da, auto SMG nisam uzeo. Ajde, kupi bato. Znači, sad ću da imamo. Opet za ovo. Ti me ne zezaš, brate. Ićemo s ovim oružjem, znači ima prigušivač, ima sve. Da kajem se tu, brate. A nismo ni izlutali ovu drugu kuću, nema veze. Ajde, ićemo sada. Nema ništa, nema veze. Ulazimo u auto, s nadom nas niko neće ubiti. Ajde. Pali vozili, kakav sam vrati, kolovo ništi vrati. Killer Clone 2 vrati. Buraz od Killer Clona. Jebaut na... Sam trenutak. Morao sam na sekund ovdje, izvinjavam se, nešto vamo, pao mi je miš. Da li je ovo, učinilo mi se da je ovo lig, vrati, ali bukvalno mi se... A je... Koliko sam se uplašio. Bukvalno je pao miš, vrati, spao mi je, da li. Da vidimo gdje sezona kreće, mi bi trebali idemo ovamo. Gle se... O, brati, mislio znači da ga sruši. Koja dijabola čeka, vrati. Ništa, idemo dalje. Ne znam gdje ćemo se suriti krug, iskren da vam budem. Da vidimo. Znači mi smo negdje po sredini kruga. Tako da nemamo brige što se tiče krugova. Znači upadamo kroz prozor ko specijalac. Ne, G. Da vidimo sad kako je. Da vidimo koje je bolje, brate. Bolje, ovo bolje. Ovdje nema ništa. Ispadamo iz kuće i idemo u drugu. Izlutat ćemo sve kuće pa ćemo onda ići na onu treću tamo što ima na vrhu, ono kao. Da vidimo ovdje G bandaže. Uzimamo, šta ima ovdje, nema ništa. Sada idemo u treću kuću, to jest, pa dobro izašli smo iz kruga, a da izlutamo. Jer ima nešto ovdje, nema ništa. U ovoj prostoriji nema ništa. Ajde idemo gore. Na krovu. Nema ništa. Nema ni vamo. Već to nema ništa na krovu, ali okej, ono. Ima nekoliko lik. Ono nije lik, ono je auto, brat. Pa dobro. Jesam to mislio da je neki lik, brat. Ajmo krećemo. Krećemo u krug. Ovo je neka pesma vat moja, ono, za podršku, ono, sad da mi diže, ono, koncept. Gleda se. Opa! Kako mi to
Rešavamo batu. Jel mi idemo prema krugu? Da, trebamo vam da idemo. Ne, vam trebamo. Brate. Turbo, brate, mnogo ubrzava, mnogo. Jest. Kamo je zez? Iskreno vam budem, ja bi išao na neki drugi sad kontinent. Nije kontinent. Bum bre. Ste vidjeli bre kako se to radi? Sad kad me neko rokne, vrate mi. Sad sam se zeznuo, sad ne mogu izaći. Može ovdje. Mislio sam da ne može da izađi, ali može. Iskreno da budem, ja bi se da otišao vamo, tamo se štekao negdje na drugom ostrvu. Tako da idemo tamo da pređemo Ivicu i Maricu. Ladno idi bre u kurac. Ladno čamac ima. Mene neko zeza vrat. Čamac ladno. Ako je... Čekaj. Nikada sad verujte mi nisam vozio čamac. Brate. Znam šta ćemo da radim. Uštekat ćemo se ispod mosta. I čekat ćemo da neko pređe most, da ga roknemo. Znači ima još 18 likova. I... Tako da ono, preći 100% znači će završiti ovdje negdje. Ovdje ja mislim, bit će ovdje krug. Preko mosta i onda će biti ovdje krug. To je moja pretpostavka neka. Ladno, na sred. Pa vrati ono... Neko me puca. Gdje je frajer, vrati? Sad mi našla steka, brat. Joj, sad mi našla da Joj, glupi lagovi više u pičku materinu. Kako me nervira ova igrica, botit. Eno ga, gotovo, brat, zapali si. Moram, gotovo. Šta, brat? Neće valjda. Brate, neće valjda. Nisam valjda umro. Kako sada izađem, brate? Oh shit. Ubit će me lik, ubit će me. Eno ga lik tamo, ubit će me. Eno ga likova, gleda, plivaju, brate. Nevjerojatno, brate, nevjerojatno. Dva lika, bukvalno su sad izašli iz vode. Eno ga još jedan. Odakle se pucaju, brate? Ideš u kurac, jebem. Nastije. Au. Tu su svi.
Tu su svi ladni.